El ministerio Jesucristo rompe las cadenas presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Dios palabra manta. Maichica zuna hermano kari warmi cuando puriscaipi, cuando kaichica lugar esta purini y cuando runasta tapurini runaka kaijinatanin. Kankunapis evangélicos wanyungichik. Pastorespis wanyunganko. No caico católicos pues wanyuyasakuta. Entonces, ima salvación mantata parlawanki, nis pawakin gonaka tapuriwans. Uyariwais kun hermano. Wanyuimanta hakaiman kanrak uhkausay. Mana hermano wanyuspachu runa chaypi tukukapun. Wanyuimanta hakaiman kanrak uhkausay. Kunan kaita yachasunchek. Runaka kasanchis 15 layamanta ruasca. Cuerpo iki, causa samay, almaiki. Kay 15 partian destino wakichisca, chaita yachanaykitian. Amén, hermano. Entonces kay pakarin kawarizun, kay aychanchis imamantata ruasca kasca, maimanta rinantian. Ahora, chay causak samaitari pita haywaykuarqanchik chanta maymantaq ripuyantaq almaykipaqpis kallantaq uq destino y chay almaykiri mayman destinasqa kallanqataq chayta yacharisunchis. Amén, hermano. Y chayta faltan yachanan como católico que manara Cristota allinta entiendenchu. Tal vez campis kay pakarin manara entender gankichu creen y tal vez kay pakarimpi kay palabrata entiendenki. Amén, hermano. Uyariwaits wanyuimanta hakaiman kanra uhkausay mana wanyuipichu tukukun hermanosni. Entonces kunan primerota kawarisunchis kay pasaje bíblicota allinta ukurisun allinta umancharisun chicharaichis 15 kaq evangeliopi hatun kaq taqaynin chunka soqtayoq huch'uy taqaynintaq chunka esq'uniyuq hasta 15 chunka uqniyuq ch'inininkaman. Kunan qan tapukunki mayqintaq kunan 15 kaq evangelio. Jesucristo, hermano, solo tawa evangeliosta kay hallp'apata kausaypi qillqirqa. Primer evangelio mayqinta kashan San Mateo. Iskay kaq evangelio mayqin kashan Marcos. 15 kaq evangelio kashan Lucas qara Lucas. Tawa kaq evangelio qillqiyta kashan San Juan. Entonces cuando nini 15 kaq evangelio tapalashani evangelio San Lucas hatun kaq taqaynin chunka soqtayoq huch'uy taqaynintaq chunka isq'unniyoq hasta 15 chunka uqniyuq ch'inininkama ñawirisunchis. Amén. Amén. Eso, ama puñuanquichecho, caparimanguich. Parece que mana ya alinta yachachungis picunas predicanco, hermano, primer tiempo, pi puñu llaman sin yachachungis. Caparimunque, hermano, porque mano gaga ni piru natacho caparichaik, sino gaga caparichaik Jesucristota. Amén. Picausa. Tuku itarikuna chakimanta churarikuiche, por favor, watermanta. Leerinapaj tata Dios paj palabranta. Chakimanta churarikui, ponte de pie. Se canque ay marista sait asi uchawawita. Sayariku hermana y locht achukanki. Le sunche kaikinata nin tata Dios paj palabran. Yachakuy tata Dios paj palabran manta. Kapak runamanta iwacha lazaromantawan. Tata Dios pa sutimpi y Dios churik sutimpi. Dios Santo Espíritu sutimpi. Kaikinata nin tata Dios paj palabran tukuy llaqtanman.
Kapag runa karqa. Paitaq linomanta wasqa pukap achawan achalliko. Sapapunchaytaq hatun mikuykunata wakichiq. Kallarqataq waqcha runa Lázaro sutiyuq. Sarnantukusqa. Payqa sirisharqa chay qhapaq runaq wasin punkupi. Munaqtaq qhapaq runaq mesanmanta urmamuq mikuyta t'unasllantapis saqsakuyta atinanpaq. Alqospis qayllaykuspa sarnasninta llaqwayta qallarirqanku. Chanta chay waqcha runaqa wañupurqa angelestaq pusakapurqanku maypichus Abraham kashan chayman. Qhapaq runapis wañupullarqataq paytataq ampaykurqanku. Qhapaq runaqa ukhu pacha infiernopi manchayta ñakarispa qaparerqa rikurqataq karupi Lazarota abrantawan. Chanta qhapaq runaqa tata Abraham kuyarikuwayari Lazarota kachamuway dedo puntallampipis yakupi qalluyta thasnunanpaq imaraykuchus anchata ñakarishani kay nina lauraypi nispa. Abrahantaq kuticherqa yuyarikuy waway kawsasiyaspaqa allin imasta hapisqaykita. Lazarotaq mana waleqchu karqa kunanqa pay sonqochasqa kashan qantaqri ñakariypi kasyanki. Chantapis ukhu laqamayut aqawanchik. Chayrayku chaymanta qankunaman riyta munaykuman manataq atiykumanchu. Nitaq chaymanta nuqaykuman chimpamuyta atinkichikchu nispa nirqa Abrahamqa. Chanta qhapaq runaqa kuticherqa tata Abraham ama hinachu kay mañarikuyki tataypaq wasinman Lazarota kacharinaykita. Haqaypi pishqa wawqisniman willamuchun ama paykunapis kayman ñak'ariq hamunankupaq nispa. Abrahantaqri kuticherqa chaypaq kasyanku Moisespaq qillqisqanta profetaspatawan chayta kasunanku tiyan o uyarinanku tiyan. Chanta pay nerqa ari tata Abraham chaywanpis wañusqamanta riqtinqa wawqisnin huchasninkuta saqispa Diosman kutirinpunkuman nispa. Abrahantaqri nerqa sichus Moisespaq qillqisqanta profetaspatawan mana kasunkuchu chayqa manallataq kasusunqachiqchu wañusqamantapis hatarimuchunku nispa nerqa Abrahamqa. Tata Diospaq palabran tukuynichis amén. Más fuerte nichis amén. Picausa sutinma kunantaq tiyarikuychik wateqmanta. Tomen asiento. Uyarichis kunan ñale enchisña. Atento kunan tukurisun. Uyarichik. Maychika runa kay pachapi nin de que wañupuspaqa tukuyma chaypi tukukapun mana hinachu. Mana kan kausaqi runamasi palasqayki hinachu. Wañuymanta hakayman hermano kanraq kawsay. Entonces kunanta kaypi rikusunchis iskay runasta. Karqa runa qhapaq runa que mana sonqonpi Cristota recibirqachu. Kallarqataq waqcha Lázaro sarnantukusqa anki chay qhapaq runa wasin punkupi hermano sirisharqa mana ñatirqachu puriyta. Pero lo más importante kay waqcha Lázaro pata sonqonpi karqa Cristo imaniyta munan pay tata Diosta recibirqa como el único suficiente y salvador nin. Amén hermano. Ahora kunanta purikusunchik pastor si pay tata Diosta recibirqa imaqtintaq chayhina nanaywan pay apasharqa imanataq tata Dios sampirqachu. A veces, hermano, Dios mismo permite para que no canches, hermano, chekamanta si paita monakuncher. Entonces, mananimat akawasunchu ari tata Dios pag monakuinin manta. A veces facilito kay si mi manta nin, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Fácil chaytaga palarvarins. Pitak tata Dios pag monakuinin manta nyokata kawang mangri. Muchas veces amo un problema, muchas veces amo un ongoy. Muchas veces, hermano, contra y quita ser un enemigo. Y chantaca, que paman kutirinki.
Maitaq chay achitupalasqayki, ¿quién me separará del amor de Cristo? Creeni kay qhapaq runa kapurqa chay munakuy tata Diospata mana ni chay hina anki mama unquypis karqa mana Jesús manta t'aqarqachu hermanos ni Lazarota. Y ajinayata qampaq kanantiyan warmi, ajinayata qampaq kanantiyan qari, ajinayata qampaq kanantiyan pastor michidor. Picausan sutinman. Y entonces chay qhapaq runataq qhapaq kaynimpi matasuarqa sumaq achasta karumanta achasta nin ruarikuspa zapatilla nin hermano ruaq banquetesqa mata ruan fiestasta ruaq imashka runaka alabaq kanku chay qhapaq runata kay runaka manchay k'acha ari k'acha karqa qhapaq kayninwan k'acha karqa pikunachus llunk'usnin karqanku paypaq imayntas gobiernonchispas k'acha paypaq llunk'usnillampaq nuqanchispaqqa nada que ver. Y sabes que hermanos, kay qhapaq runaqa mayhina runapayta hermanos sirvirqa, mientras que kay waqcha Lazaropaqta mana karqachu ni piladonpi. ¿Sí o no, hermanos? Mundupi tiyakunki, amigos, amigas, compadres, comadres, kapusunki montón visitasunku. Y cuando Cristo me chimpay kapunki, muchas veces ni piladuiki pisi corincho. ¿Sí o no? Pero sabes que Cristo, amiguiki fiel y verdadero, campati ñogaipata, siempre tú tapuncha y paiga la duiki picación. Mana paiga sacar pasunquicho. Amiguiki, aijadoiki, padrinuiki, saque pusunkiman. Pero Jesucristo prometerga, no caca, mana ni jaika, canconatanin, saques jaigichacho. Entonces, chay, pichus karka chay sarnatukuskan Lázaro, chay qhapaq wasinpunkupi sirisharka, manchayta payqa antojakurqay, y también mañasharka pansitan mikunamanta, porque pay aychapi kawsasayarqaraq. Munaqtaq nin hermano chay qhapaq mesanmanta akakamuk, por lo menos chayllatapis mikuykunanpaq, saqsakunanpaq, pero ma atergacho. Qhapaq runaka mamunarqachu yachayta kay waqcha Lazaromanta. Kay punkuymanta uqharichis kay sarnantukusqata contagiawanqa nispa kay qhapaq runaka chay waqcha Lazarota despreciarqa. Kunan kaypi yacharikusunchik. Cuando maypachachos desean kay waqcha Lázaro, aún nin alqos hamuspa llaqwarqanku chay sarnanta. Imaynatapunich canta chay runa onqorqa, ¿verdad? Pero mana ni pay akakurqachu tata Dios manta. Mana nirqachu kay onqoyqa wakinkunaqa ninkichis ay rini oraq, rini ayunaq, kultumamis ma faltakunichu, nichina Dios existinchu. Qallarinki contranta sayarite. Pero cachun kay ejemplo kay waqcha Lazaromanta. Mapay nerqachu reclamarqachu Jesús, imaytayta kunan qhawari ni sayarita tinichu kay sarnatukusqa alqusaqta kunanqa hamuspa llaqwasawanku imaktintaq ma hampuwankichu mas reclamarqachu kay runa. ¿Sabes qué, hermano? Kay tanita munayki may k'ajkamach tata Dios kay hallpapatapi chay kawsaq samayta qusunqa, hermano ka chay kama kanayki tiyan fiel tata Dios. Ima hamuchun, yaki hamuchun, puti hamuchun, onko hamuchun, ima konchaykipi, hermano sayarimuchun, ama mancharichun, ama tata Dios manta kacharikuychun, ama primerota mas kaychu, ay sanu yarqukuyayman, mas kay primerota chay sumaq samarikuyta almaykipaq. Chayta primero mas kay, lo demás kahamullanka nin Bibliapi yapajina. Amén, hermanos. Kunan kaypi yachasunchis tukuypis, hermano, kay aycha cuerpunchisqa ripunampuni tiyan may imamantachus karqa imamanchus tukupunampuni tiyan. Chayta runa matinchu entiendeyta. Kay aycha cuerpo imamantachus ruwasqa kashan y chay aycha cuerpo destinakunan tiyan maymanchus maymantachus hamurqa y maymanchus rinan tiyan imamantachus ruwasqa karqa chayllamantaq tukupunan tiyan. Ahora chay kawsaq samayta pitaq quwarqa
regalota, entonces paillata apacapunga. Destinunman. Almaipis, maimanchus, maiquillantachus, ahlaculga, entonces almaipis, chayamanta kanga destinasca. Quinsantin destinasca kanga. Cuerpuiki, imamantachus carga, y maimanchus rinantian, chayman ripunantian. Chay causa samay, pimantatas carga cosca, chayman ripunantian. Almaikipis, destinascayatas canantian. Y chay faltan, hermano, entienden anches, no ganches que hay papata causaipe. Picansan hermanos. Kunan leerisunchis kay hinatanin. 22. Chantanin huacharunaka huañupurqa. Angelesta pusakapurqanku. Maipichus habrán kasharqa chayman. Interesante. Primero tapita huañupun. Huacha Lázaro. Pichus señor takatikusharqa. Sirvisharqa. ¿Sí o no, hermanos? Chaymanta kepanmanta pita huañupun. Kapahruna wañupullanta. Ahora sí, Biblia pinin, apacapurcancunin seno de Abraham, dice la Biblia en castellano, no dice. Seno de Abraham. Ahora sí, chaistuta y achanay que tienen, hermano. Y matatagni tamunan chay, seno de Abraham. ¿Qué quiere decir esa palabrita seno de Abraham? Uyarikuna, explicas a Keshuapi. Kay seno de Abraham ni tamunan, lugar huaquichisca kashan, chay sutikon paraíso de Dios. Chay seno de Abraham man, tukuy pikunachos, Cristopi wañupujkuna, chay pikashanku chay seno de Abraham pi. Manarak chayankuchu kin sakar cieloman. Amén, hermanos. Chay kashan seno de Abraham. Chay seno de Abraham peca uyariwechis, manana canchu llaki, manaña canchu puti, manaña canchu wakay, manaña ninayki canchu, ay, kuyuririchiwechis, kay ladituman cambiariwechis, manaña canchu chay llaki, chay puti, chay seno de Abraham pe. Sino kakashan, kusikuy llaktapi kasanko. Amén. Picausa. Sutingman chayman kay huacha Lazarota apacapun maipichus Abraham kashan chaypi maipachachus Jesucristo hamonga ricien tukuy chay ñawpa profetas wañupurqanku tukuy chaykuna yaykunachis kasan 15 kaq cieloman. Tukuy pikunachus profetas, pastores, apóstoles wañupurqanku paykunaqa kashanku chay seno de Abrahampi. Ñapis reservasqasña kasanku chay trompeta qaparinanpaq yaykupunankupaq 15 kaq cieloman. Chantataqshanin Bibliaqa no ve wayrapi nintinkusunchis chay wañupujkunawan ichari manachu. Excelente. Y tukuyta chaymanta recién y hay kusunchis 15 kaq cieloman. Fuerte aplausos. Chay kashan seguro pichus Cristoan wañupun. Kunan kay pinillanta. Kapag runatapis nin hermano kapag runapis wañupuyargata paitata ampayusqanku. Picausa sutingman Kunan uyarichis. Kapag runaka ukupacha infiernopi, manchayta ñakarispa, kaparerka, zikorkata, pita, karupi, pita, Lazarota, abrantawan. Ahora sí, runaka kanchis kinsamanta, maipita, kay Lazarota, alman richarin. Ukurisun kunan. Uyariwais kunan. Palabra Biblia equipi kashan también. Hades. Palabra Hades significan kashayantaq lugar. Hades significan maipichus kashan ninalauray. Cristopi wañupujkunaka ripunku seno de Abraham. Mana Cristoan wañupujkunata ripunku maipichus kashan palanchaypi ima Hades. Chayta kashan sufrimiento ni na laurey. Es como decir, kailado kanman seno de Abraham, ha kailadotag ñakari infierno. ¿Entienden que con la verdad, hermanos?
Kunan runaka maik amantata ruasqa kanchis kinsamanta. Cuerpuyki, kawsaq samayniyki y almayki. Maypitas chayta palan pastor. Kunan kachaygurikusunchis ñawpaq kaq libro Génesis nisqaman. Imaynatataq tata Dios runata ruwarqarin. Génesis 2:7. Kay hinata nin tata Dios paq palabran. Génesis 2:7. Chanta tata Dios runata ruwarqa ñutu hallp'amanta. Senqanmanta kawsaq samayta samaygolqa. Akinamanta nin runaka kawsayta qallarerqa. T'aqllariku Iglesia de Cristo fuerzawan nispa. Aleluya, aleluya, aleluya. May kay simis pero ama opalolosqa. May takshay simis nin gloria a Dios. Kunan ukurisunchik. Kay aycha cuerpuyki imamanta kasqa. Ama simigichik hanllamaychik hermanos ni. Tapurigis imamanta kay cuerpuyki ruasqa kasqa kutichimaychis qaris. Palamia fuertewan ña leinkiña. Imamanta kay aycha cuerpuyki ruasqa kasqa. Qorimanta. Hallp'amanta warmis imamanta kay cuerpuyki ruasqa kasqa. Pitaq ruasqa hallp'amanta. Tukuy atiniyoq Dios nins. Ahora, número 1, kay aycha cuerpunchis imamanta ruasqa kasqa hallp'amanta. Kay runa kawsananpaq imatataq tata Dios iskay kaqta regalawasqanchis kawsaq samayta. Atento hermanos, atento por favor. Atentos. Si chay kawsaq samayta tata Dios runaman regalota hina regalan. Auyayuayis, si mana chay kawsaq samay kanmanchu imapasanga kay cuerpuykiwan. Chay sutikun wañupuy. Hallp'amanta karki, hallp'allamanta choqakunki. Maninkichu, waway wañupushan niña, colchón patitaman choqakus maninkichu. Interesante, interesante, kayqa Biblia pikasan. Chayta yachay, chayta tukurisanchik. Aycha cuerpunchisqa kasqa número 1 hallp'amanta. Número 2, tata Dios hermanos regalasunki chay kawsaq samayta. Ahora kunan tapurisqayki qanta munasqa kawsaqi uyarimusawanki también a través por la radio, a través por las redes sociales. Tapurisqaykichik pitaq chay kawsaq samayta regalasasunki. Kutichimuis. Pitaq chay kawsaq samayta regalasasunki. Mana mo uyarinichu. Pitaq chay kawsaq samayta regalasasunki. Ahora tapuriki. Dios munakunchu kay munduta manachu. Imaqtinta maychika runa nin. Ay, Dios qama munakunchu kay munduta. Munakunmanchu chayqa maparachimunmanchu. Munakunmanchu chayqa mana intita qhachimunmanchu. Reclaman. Pero noqa tapurini qanta reclamanki. Qanri tata Dios tahinachu sirvinki. Mana parachimunanpaq. Mana chay chigniparas rikurimunanpaq. Qanri Dios tahinachu sirvinki. Mana verdad. Ahora, si qanninki católico runa que tata Dios chay kawsaq samayta qushasunki chanta imaqtinta chay waq Dios kunitaman umuyukunki. Mana kawsaq samaytaqa mariytachu qusasunki. Mana kawsaq samaytaqa sokavonchu qusasunki. Mana kawsaq samaytaqa chay urkupiñachu qusasunki. Mana chay kawsaq samaytaqa chay yesomanta, urumanta, titimanta, unuyachisqa chay Dioschu hermano chay kawsaq samaytaqa qusasunki. Que ignorantes canches hermano, todavía ninchis Dios y todavía waq Dios tayupaychasanchik. Picausan hermanos. Manachua Éxodos capítulo 20 versículos 3 peca kayhinata nerqa amataq hawa noqamanta Diostaqa ama ruwakunkichu, ama ni ima lantita yupaychankichu, ni cieloman kaqta rikch'akuqta, nitaq kay pachaman rikch'akuqta, nitaq yakupi kaqman rikch'akuqta, ama qonqorikunkichu chaykunamanqa, amataq yupaychankichu, imaraykuchus noqami Señor niki tata Dios kani, celoso noqataq ninchik nikuwaqkunata huchasninkuta castigasaq, tatanku huchasninkuta wawasninkupata castigasaq, alchisninku miranninkama nin wawasninkuta maldisisaq, castigasaq. Picausan sutinman
Entonces, hermano, Dios ka munakun, kanki brujo, kanki hermano runawayuchi, kanki hermano maikempis ateo, tata Dios munakusunkiraj, chay munakusutinta ha, chay causa samaitapis, regalasya sunkiraj. Imaynata ninki que mana Dios no kata munakuasjanta. Pita chay causa samaita kosuska, tata Dios ninches regalawanches, oh regalo Dios manta chayka. Amén, hermanos. Charay kunin San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel hombre y mujer crea en esta palabra, que esta palabra es inspirado por el Espíritu Santo, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Si Dios mana muna kun manchu carga kay mundo ta, mana kay ata churinta Jesucristo ta kachamu manchu carga. Entonces Dios munakun tuku y runata. Pero si es una más aceptancho chay munakuininta rechazan. Picausan, hermanos. Sutinman. La doiki picatani pitar chay causa samaita kosasunke. Si tata Dios, hermano, kosasunke, tata Dios tajina sirvina katina cacho. Amén. Pai tajina katina cacho. Ama si mi llamanta palas canancho, sino de verdad, alma y cuerpo y espíritu, mientras que causa sancha, pai pagina causana. Entonces, hermano, ima pasan caipe. Tata Dios, hermano, quien samanta runatas vasca. Ahora, kunant ocurrizo. Cuando waño y chayamun, ima pasan kai cuerpo pe. Kai cuerpo waño punampa y mataruan, tata Dios que chukapun chay causa samaita. Chay kashan el fundamento motorgina runa causa nampa. Se can, hermanos, anticunque autota fabricamanta pacha o común que achito, pero nita, hermano, motor ni cancho chay ocupe. Por engancho chay auto manacho, funcionan gacho manacho, de nada sirve. Y mamanta o guarmi canman cachito pucauita y uracito, pero nita Cristo son gon picancho causa inenga cangamilla ahí. Charima noche, hermanos. Interesante. Uyariwais kunan. Tata Dios, hermano, quien samanta runata ruasca. Kai cuerpo y mamanta casca, hal amanta. Kai cuerpo taruaspa tata Dios, kai cuerpo palarinampa, causanampa, samarinampa. Y matacos tata Dios, o regalota, causa samaeta. Cuando runa palanampa y mataruan almaiki. Quien samanta runa cains. Aicha cuerpo y que causa samay almaiki. Chay causa samay, callarin que almaikita parlachita, cuerpo y quita utilizaita. Chay chaupica kashan fundamental que hay cuerpo. Animales pataca iscailla. Aichanku y causa samaya. Almanku kanman, rumeo anchocartic o vejatapis, atatao mamapancha ni sungiman. Y causan iglesia. Sutinman. Entonces, cuando runa wañupun, chay causa samaita tata Dios, pum, apacapun anak bachaman. Kay aicha cuerputa, pum, chocacapun pampayamanta. Imaninta Génesis 3:19. Tumpitata leeri yasachta. Génesis 3:19. Leeri sakpuni. Akinamanta para que hermano allí entienden ayepa. Humpisutuita yankanki. Mikunaiki partaj. Ñutuhalp amantaj tukunaiki kama. Imaraikuchu salp amanta ruasra karkanki. Halp ayamantaj nin tukupunki. Picansan, hermanos. Sutinman. Y manishantas kaipi tata Dios. Causa se aspaga nin carita wa carita y maninta. Causa se aspaga kai apata causa y pecanin. Humpi sutu itapuni yang anaigitian zapadia wawasnikipak antata panagipak warmikita mantininagipag. Mananincho, hermano, zapadia suaspa apanki ni sungichercho. Pachtata kangunaga suakuspa apashawangichak manchay antata suakuspa chay kolketa warmikima haywashawankima. Ni pisua atengacho cielo mayayuita. La doy que pecatane un peso te pone yan canagas.
Albañiles, ¿acaso manachu un pirinco? Pastor, ¿acaso kunan kawarikaypi mana humpisiani? ¿Acaso manachu un taxista chaypi cuando calor taruaman chay taxin ukupi un pisotoita llankarizan pasajero más caspa? Micreros igual. Llankananchis tiyan, mientras que causananchis kama kay pachapi. Nin tukuyatini tata Dios. Imanita, wañuy chayamos sustenta imanita. Halpamanta karkanki kay cuerpoyki, halpallamanta tukunka. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Kunan kay kinsakta destinosninta yachasunchik. Cuando hermano kay cuerpo taka causachishan, chay causa samay. Tata Dios apacapun, chay ko regalo Dios manta, sea kay brujo laika apacapun. Ay cha cuerpo ikitak imataloan, un pampaman chokaka. Pikunach queda kukunaka, wakananko tiyan kay kapas runamanta. Biblia pi hermano comentarios bíblicos pimanen, manchaita ni wakasang, kunanga wanyupung Margarita y manyupung Josita, ay wakanki. Anki wakaipis imanaipis. Si o si hermano churanaygitian chay atauman. Atauman kamana yaykunkachu ni iman. Ni tractor, ni auto, ni kolken, ni wasin, ni halpaiki. O pijan kunamanta hermano cuando ser querido ikis wanyupu kahong ning manchurayangis ay kay wasin tawan churay kapuna. Ay kay halpan tawan churay kapuna. Ay chay kolkenta iba kolkenta ka chay ratito akeda kuhkuna ohladoma ay kachingiche. Chare manach. Chay kahong manka kangya papito yaykunki kangya mamita yaykunki. Muchas veces kay halpapatapeka halparayku demandanakushanko, halparayku makanarikusanko, halparayku chihninarikusanko, halparayku rumiswan choganarikusanko. ¿Acaso wañuychamos sorten apankichu chay halpata sinvergüenzas? Manacho nin Biblia peka hermanos, mojones ni gichetakas respetaiche. Anke wakait ikasta churay si o si manak apaininta awantanay kipaka mana awantayats paka si o si ang pamunay gitiang matiwaschu familia kita charke yogoita. Interesante. Biblia pinin Génesis alpamanta kank entonces imatas wanastian kawanchi cementeriota. Kay causa sama y destina kun sheloman. Kay cuerpo tas maimanta ripunantian halpamanta y destino may picasian cementerio. Chay man ripun chay warmi kachak kari kachak causa jaspaka hina kanchis. Makay causa inigyoan kan rangichu gracias Señor kanchay causa samaita koshawanke kunan kanta katiskayke kanta serviskayke hamunayki ratuka mama ninchichu. Pisis kanchis nihkunaga chegamanta. Entonces cementerio man rinantian, chaypita que mataron ancutean, allanan cutean, y luego pampay gunastian, kay pipis nin kapazunata, pampay usang. Imaninta Génesis 3:19. Halpamanta kay cuerpo y guerruasca, guaño y chea juntita imaninta, rinca cementerio pi kay cuerpo y que halpallamanta tuconga. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Aleluya. Santo Dios. Ahora, ampaikunke. A ver, iskaiwatan man rispa watekmanta ayaramui. Tapuigichek, tarpawaxischu, tataigichek, mamaigichek, uawaigichek pa cuerponta. Tarpangichach. Y mamán tucupo. Machjas kankuna ringi cementerio tajuskusta allamo, tarpangichech. Tarpangichech aychanta. Y me natata runa kanin, Biblia kazona kelkeskaya, runa kelkeskaya, y chanta y martinta ka imagina runa wañupusan, y cha imagina destinacosan. Tata Dios pas palabra kanin hermano, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios, no es inspirada por los hombres. No como tú dices sabio, ay de aquellos sabios arrepiéntense antes que les llegue la muerte. Y a chanquiña kunanga, ¿verdad?
Kaicha cuerpo y que jalpaman tukupum. Apocalipsis maninta. Estos huesos vivirán, estos huesos vivirán, estos huesos vivirán. Tú lo sabes, mi Señor. Claro, solo payachan. Mano kayachanich, imainach shairuna wañupurga, imainach suawa wañupurga. Solo Dios yachan. Causarimunca, si destinas a kashan seno de Abraham, o Señor, destinas a kashan. Paka y mamacocha Hades niskaman. Ahí está. Ahora quien sacachta tapuricusunche, echa cuerpo y que halpamanta, halpamantucupu. Si hay causa samaicos regalo Dios manta, apacapun tata Dios. Ahora sí, quien sacachta echa ricusunche, alma y kiri maimanta zenga. Abraza hermano y que tatapuri, maiman zenga almans. Chay pacallanta ju destino. Almanchispach piscallanta ju destino. Maiman zenga almaike. Ahora uyariway. Dios ya churinta cachamorga. Chay pata suticorga Jesucristo. Y Jesucristo tak. Cuando una causa sayachtin cuerpopi. Causa samainiu. Almanpi cachachtin. Kay Jesucristo nerga. Kunanka kankunaman causa runa. Churapuigiche iskayanta. Atento, no kakamais, deja echay wawata, no kata kawamoy, atento, atento más kashanki wawapi. Deja echay wawata purikta. O deja echay mujer orden manchurananta. Atento y arimoy hermano, ama kachunchu kasim kamushaiki. Munani ujdia ripunaikita chay seloman. Si hay seno de Abraham manara Cristo amostenga, o si no, mamunanichu ripunaikita chay nyakariman chay almaigi. Porque me achankichu kayamincha kaman tokasungimo no kaman tokawanman. Pero si chay pa huaquichis recananchis tean. Pero si kunanka chay te entiendes pa maya que kunichu wañuimanta. Y achani wañuimanta kay man cascara causay. Amén, hermanos. Entonces uyariwaichis kunan bien clarito. Jesús iskayanta churarka. Ulkuñan pita. Evangelio Jesucristo. Maimangapan wiñay causayman. Ahí está. Anchuyanta pita mundo. Aichaykik munaydin. Y chaitata ninjuna kakay halpapatapi causasiaspa ahyarikunan tian. Kay wachcha Lázaro ahyakurga chay kulkuñanta. Wañuychayamun entonces almanta ripun Samarico y seno de Abraham. Fuerte aplausos. Chay wachcha kay japas runata ma arrepiente kunchu. Wachcha almanta ripullanta chay wiñay ñakariman. Charaiku Jesús nerka kunanga richisari kay evangelio ta tukuy munduntima uyamuiche tukuy runaman pichus kay palabraita nin uyareja entonces creenja salvasca kanga y mana creerta kay palabraipini ugdia condenasca kanga pecausa kunang yachanquiña destinos ninta verdad chaita faltan mundo yachanan mundo ka piensan guañulpas pachaypi tukumakapun no. Ay chay que halpamanta carga destina con cementerio man halpamantukupun. Chay causa sama y cargos regalo Dios manta apacapun. Zipun lugar ningman. Almay que definen. Almay que definen. Mana tatakuras y maninguchus chay tatakuras no ve iglesia católica pe churayukungu yurak pachata sotanonta pero son gongutas kataris miraykunakangu. Kaikuna y maninkuta, aguañuimanta kaiman kangraj. Perdón. Eso es una mentira del diablo. Después de la muerte, ya no tienes una oportunidad. Cuando tú estás en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, tienes una gran oportunidad, hermano, para aceptar a Jesús y para ganar tu alma. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. A su nombre le damos gloria. Guaño y manta jacaiman cangrachus causa y manacho. Maimanta renga chayalmaiki. Ay, no sé chayta cajanya yachacunki. Yo caniki man wiña y causay man kayatea takarpacunki tata Dios manta, no sé, ¿verdad? Solo can yachacunki.
Picausan hermanos. Ahí está. Kay kinsantimpak destino kashasqachu manachu. Ahora kunan ukurisunchej. Maypitaq kunan chay waqcha Lázaro riqch'arin. Seno de Abraham. Seno de Abraham imakasqa kusikuyllaqta. Ahora, kapaq runataqri maypi alman riqch'arin kutichimaychis. Ahí está. Hades imanita munan infierno. Manaraq chay infiernopish kasanchu hermanos ni maypis asufriwan maykaq choqayusqa kanga maypachachus hermanos ripunqa iglesia qanchis watamantata uraykamusunchis wataq chay waranqa watasman. Entonces waranqa qanchis watasmantawan recién hermano chay almasqa haqay azufre kashan nin chayman choqaygusqa kan chay qastawan fuerte. Y no ganchista huyariwais kashanchi seno de Abraham manta. Entonces seno de Abraham manta quien sacar cielo ma yaykusunchis. Chay Cristo mana wañupujkunata chay infierno picasanco infierno mantata estaban wiña infierno ma yaykupuyangango igualito. Ahí está. Unas pa crey unas pa mana creychu ya problema ikiña. Charayku Biblia kanin pichus nin riuj kajka allinta uyarikuchun. Uyarikuspataq nin creechun que no kakasqayta causa y Jesucristo nin. Ahora pichus mana creenchu. Entonces almanta kachasha nin wiña kariman. Wañuymanta haqayman kanraq kausay. Mas karuna imanit ay wañupuyman tuku kapun may chay nanay. Si wañuymanta haqayman si mana Cristo wañupunki peor nanay gashan. Aycha cuerpo yaykita diablo kakunitan tupasan kay hallpapata kawsaykipi. Uyariwaychis kun hermano, uyariwaychis. Job librota kringis lees qaykichekta. Job karka sano runa no ganchis hina. Chantapis manchay qhapaq runa karka. Chunka tawayo waranka ovejas ninga porga. Manchay qhapaq. Y chanta dia tata Dios Job tanin. Job maymanta hamushanki waway. Job tanin hallp'ata muyuy kachasqaymanta campupi qankunapish tutamanta rinkichis no ve muyur pachamunkichis hallp'aykichikta chari manachu kusalla kashan papanchis mana qoypis hamusqachu mikhusqachu ninkichis. Ahinata Jobpis hermano hamusarqa qhipanta diablopis hamullantaq y Diosninchis llantaq qanri diablo maymanta hamushanki nuqapis hallp'ata muyuy kachasqaymanta hamushallanetaq kikillantataq nin. Diabloca existen apoderakuspa pasachikuspa no kakani atiniuj Dios manta nin pero sin vergüenza paipata ni iman kanchu solo dueño infierno manta ni kolquen ni qorin ni mina paipataka ni iman kanchu porque nin ajinata tata Dios. Amén. Entonces imanintaq diablo Diosta Dios se qanin ki kay wawaykita kasqanta fiel a ver mañariway nin diablo pita Diosta. Ahora Dios mañarcacho Jobta manacho. Mañarca muchas veces ajinata mañasta canay tía. Ama pastor no va ama puni. Dios ya chanchayta. Ahora imanintaq Dios ninchej. Solamente nin aychayanta tupawanki. Ama almanta tupawanki chunin Dios nins. Entonces uyariwaykunan chay ongoyqa kay aycha cuerpo yanchista nanachin. Picausan eso. Chay diamanta pacha ima ongoy aykul kaber Hoffman igualito kay ongoyata lepra ongoy. Nin hermano teja anayawan ratako. Runaka astawan ovejamanta animalmanta fierota kapanche, ¿sí o no hermanos? Ya charangi chaita. Charay kumana awantetes usqayta pampanallaña ñaqa parpamusun yaninsi. Excelente. Y sabes que hermanos, entonces cuando cae Job aychan etayapusharqa asnarizaq purirqa warmin wawasnin qallarqanku saqipuyta. Pero Job taq fiel tata Dios man. Ahina kanay gitian ni, ahina kanay gitian.
Hanga más trabajo cañacho. Ay, tata Dios trabajo tatsina que churpa. Ni china suerte hermano Barcho. Ay, que paman tumpata. Cutirillay cangrejos. Imaymana yakipi, imaymana putipi tarikuspa. Amapuni kanka hermano. Que paman cutirillo. Sigue ñaupahman rinayapuni kachun. Iglesia de Cristo. Fuerte aplausos. Y entonces, hermano, y me pasan. Warmin chayamuyanta, Hoffman, imaninta, Hop. Ay chaykiwan, karayaykiwan yakashanki. Maldici kay Dios nikita. Kawari chay warmita. Mashkakutita kantapi ni sunkuchari. Maita chay Dios niki. Oranki, ayunanki, hasta ahora ongos kakashanki. Igualito te dicen, ¿sí o no? Es que si chuskan Biblia talewaj, anki matapis palachunko, pero no kakasigi ya punirisag newaj. Ay pastor mananya hamur panichu orak ayunak ay familia niwang ayunak sinki peor calavera kasanki niwang charay kukuydari kushani kanay gitiang hofena hofe manergata huarminta makasurgacho manergacho ya huarmi maldicisa canta muna kusus kairaiko no primer muna kuiniga Jesucristo ta si Jesucristo ta muna kuni entonces huarmipis Jesucristo ta katicho Matin chupay amenazawaita. Amén. Imaninta kunang Abraham. Manawarme. Mamay pahuesang mantak alahamorgani. Ajina kalayatak ripunaitian. Fuerte aplauso a Iglesia de Cristo. La doy pikatani. Kalachari hamorgani mamay huesang manta. Pekan ko na karis kang sunsayo na sergangits. O pit kang ko na nasita o mamay pingkay dita pa way nergang. Ha? Pekan ko na warmes kang sunsayo na sergangits. Kalas. Wanyo pus pakas imay kita panggichu chayta ni sharka hermano Job. Kay tawachunka. Waranka ovejas dita mapashanichu, halpaita mapashanichu, colqueita colita mapashanichu, kala hamorgani, kunanka, kalayata riposaninho, pita hermano bañus pa imata hapan kay halpapatamanta. Nada, señores. Runakap kay pachapi muchas veces, hukuchajina tapachakunchej, makanakunchej. Hermano causa siaspa más bien anak pachapi chegamanta wasigita wakiche kay pachapi hermano wasigega hamongo terremoto pampa manchokanga pero anak pachapi chay causa wasita wakichis kaygeka ni hay católico gacho y chay pita uñay pa causa monaygitian chay kakas hermano causaspa palabra mangina purispa chay ta wakichishan anak pachapi wasigita. Fuerte aplausos Iglesia de Cristo. Cosacho manacho kayachachi. Cosacho manacho. Ni pastor limputapuni tukur parishane. Necesario a veces hermano predicanere kangunamams primer turno pe manacho. Necesario. Interesante con aya changi na kaita. Echaré manacho. Uyari waits. Kapag runata almang may piricharing infierno pe. Maipitak rikong aura, Lazarota abrantawan. Richaring infierno pimandinta. Tatay. Karupi ricos patani. Tata Abraham, mañarikuy que por favor. Chay Lazarota cachamoy. Por lo menos dedo punta yan pepes. Y akutao kochas katapamuchong. Kay kaloy tatas no napa. Uy, di na infierno piña karishade. Pita chay tanishan, mananya cuerponcho, mananya chay causa samaicho. Pita chay tausillo tamañashan, alman, wanyo imanta hakaiman, kangra causa almaigipag. Maimanta chay almaiki renga munasca causa que kunan okuri. Esto no es broma, esto no es chiste, esto es poderoso palabra de Dios. Y todo el mundo tiene que saber. Alman ñañacarisan. Kawari, ¿cómo cambia la historia? Causa Shaspaga ni siquiera
Lázaro taca kawarita munancho. Wañuymanta hakayman. ¿Cómo cambia la historia con los que no aceptaron a Cristo? Recién Lázaro tabalechin. Recién Lázaro manto yarico. Causa chaspare. Campes que quillantas no vea. Causa chaspaga. Ay, may cargangi. Imanintah Abraham. Mana atigumanchunin may pitch hanguna kasyangichas chayman hamuita. Niyata hangunapis nogayku kasyayku chaypi. Uyariwaich ahina uhkatat akan precipicio. Chay significan hermano púlpito. Charayku kaymanka chekan runas mana huchayo hucharimunan kutian. Chay kasayantu paraíso hina llaqta. Charaykunin Abraham mana no kayku atiguchu may pichak hanguna kasyangichis. Uyariwaich. Si kashanchis kaitikah chaupipi seno de Abrahampi, no kanchis manaña atinchichu kachasqa kayta haqay almas que mana Criston wañupurqanku chay nima makochapi. Manaña kanchu chay wanita nishan Abraham, niñoqa mismo Abraham kaspa atinichu pasamuyta. ¿Qué quiere decir esto? Wañuymanta haqayman ni pima ni pita tinmanchu hasta wan salvaita. Salvación akashan, alma y cuerpo y espíritu causa shakti. Kay palabrata hermano, cree, kay palabrata son goikiman yay kuchun, yay kuspata, si mi kiwan sutinchay, runakunach chaupepe, de que Jesucristo wañuymanta causarimus canta, ajinayata campisari, anque wañuskapis kay, causanque Jesucristo. Fuerte aplausos. Qué interesante, ahí está. Anki wawitaigi piskachun, munas kawitaigi piskachun, y chay mumas kawitaigi mundu piwañon, chay munas cantas ripunki sheloman, anki munas kakachun rikumunki. Ay, agay wawitaiga, nada que ver. Ya no hay. Causa shespakunan. Hay una, hay hora, hay waka, y chay wawaikireigo. Después de la muerte, ¿para qué? Imapa. ¿Ah? Alman ya carishan infierno. Ahora, tapurigits. Cuando yo mantagay cascarax hermano causa manacho. A ver, hermano y tapuri, me mansen calmaigue. Cosacho casas que paman cutiri. Cosacho casas hermano queda capo y wasipi. ¿Ah? Cosacho casas nana y problema hamutin que paman cutirina. Nada, señores. Yo como mancharini, y mongoy psa mucho, si mongoy tata Dios permiten, bueno, gracias Señor. Pero ya chani hermanos, que mana no ka renuncia a Cristo. Amén. Chay cananstian hermano. Picausan. Caís cairunas ejemplo ta cochawains. Hanguna que reclamas, dime tinta Señor bahampo angi, dime tinta kakina kani, ni chuwa que kaditero chay tochtero al pasena. Ni gracias Señor. Gracias chaitatachan en Bibliaca. Tu que me amanta, gracias tacoiches. Gracias Señor. Se campuni munanque ajinata causanaita. Gracias Señor. Pero tatay ni kaiwampis no kaka kangmanta kacharicus kaikicho. Kaigarapata y mantachos guacaman somacto chipayoko. Y ahorita chongan causanam. Ajinata tatay a ti niguita consumista causa ya sapone. Fuerte aplausos Iglesia de Cristo. Aleluya. Bueno. Y matawan mañaricun chay caparuna. Tata Abraham, imagina chukay. Ya la salota su tinta es cataño jaririshan. Causa jasparín ni siquiera yo le cabecho. Cómo cambia la historia, ¿verdad? De la muerte. Entonces, ni Tata Abraham, mañaricuiki, por favor. Mañaricuiki, por favor, nin. Y mata mañacuanqui. Y sabes qué, Tata Abraham, imanita, yuyaricui. Yuyaricui, nin rishin yuyarichunga infierno almaiguita. Pita yuyarichishan, almantaño yuyarichishan. Yuyaricui. Causa chaspa alguien y más taja perganquinen. Acá y la salota ma alguien chucarganen. Kunan kapay kawari son cochasta kashan. Cantagre yak areipe. Mira, ahí está. Cosachu casca hermano Cristo takatico y manacho. Cosachu casca hermano Cristo ampuri y manacho. Ama solamente taquispa yanillo. Cristo picaspa kusista cani ongo y hamurtinta que pamanco terene amanicho. A veces ajinaman parece que acapunens. Conviene surtin kusis rakan que van a convincistenta. Uhina kanki. Tukui ima patapi kusis kayapuni kai. Ayariko y tata Dios manispa. Aleluya.
¡Aleluya! Uy. Macaipeca, hermano, hatun wasikichu salvación. Si mancha ni se ama bendice. Si tata Dios bendice son que bendice sus camanca, hermano, ama hatun chacuicho. Amata capuinigio, pita humillaicho. Amata hampis, mana bendicis recanqui guacharona, ama invidia cuicho capujmanta. Dios pone permite en cananta huachas. Chay pisicuchinanchis pajmuna cuininchecta. Amén, hermanos. Entonces nincha y caparruna mañaricuy constitutawan por favor Abraham munani cacharipunaikita Abraham tamay Lazaro tamayman tatay pahuasinman tatay pahuasin pitani pisca hermanos ni quedanco au que masisni willarin puachunco ama paikunapis nin kaiman chamunankupaj se campata tatayki mamayki piser queridoyki wañupun mana Cristoan kunitan alman ajinata nishan Pilapis uyay ko rin po ang manis pakinat. Ang magkaiman siyang kikiyanta takalmang nisyang. Kanta siya yung apasangkit. Ikasta, escalerasta, apasangkit. Pikaw sa iglesia. Suting man. Ladoy kipirata niya mapinya kong gicho. Utataka yung ninchis pa amiwanchis. Tata Dios pa yaktan ka kanantiyang ordenado. Mana desordencho. Pikaw sang. Suting man. Entonces imanispatach Abraham kutichin kaparuna uyariway kaitanin pikunachus kausasyanku chay halpapatapich chay paq chay piska waukesnige uyarinanku atianin kay tata Dios pakelgesganta uyarinanku tian chaytanin Chaitatacha Marcos capítulo 16 verso 4 y 5 y maninta id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura kunantapuri predica shangichu predica ya wawaikiman predica ya chay tolgaikiman predica ya chay kachunigiman kanganin ay mapala nicho kachune wari pastor kawaricho hermanata manapala kachunengwan Kang ninting kachunin ninting queda kapungis iskainichech. Biblia pekaning ama enemigotas wakungichu ni pewan. Predicación kichu ni predicación kichu. Ahora si ma atinkichu predicaita primera Pedro y maninta causainikiwan predicae. Causainikiwan predicae. Amén. Charay kuning uyarinan kutian predicas kunatanin tata Dios pas palabra uyarinan kutian chay familiares nikinin. Amén, hermanos. Eso. Paitanin mana hablan. Si kaiman chay amungman o huanyuska. Huchas diguta perdona waikuman. Salva waikuman chunin kawari. Ahinas una kakans. Abranta himanergatach. Si chus Moisés tajelkes canta profetas patong mana uyarin kuchu mana yatag ni kasusungachech wanyes kamantapis hatari muchung me importa Biblia kaning wanyus kas ka mananya ni mata yachang kuchu mananya paikunak memorian kupichu kasian por favor imaktenta hanguna chanta wanyus kas man sangki suwanyo put ay tatay kanya uparisa yanki kawamu en kisielo manta ay lugar preparamos ya en lugar preparamos infierno man infierno lugar preparamos un gare que wampus canches hermano más que pastor está todavía ojalá can pastor oyarimos a quema predicador sabes qué pastores se mataron banco cuando guañupo y chay picasan atao hermanos familiares no pasaremos chungo último despedidatas guachungo perdón tamaña cuchungo ay wampu predicador a ti te digo wampu predicador donde dice pues que a los muertos hay que pedir perdón Biblia kanin causa siaspa songote ay kuita ruaichis. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Cuando can a ver chay cajón mamar carico con que no ve wakashan que chay perdona wey tatay rabia chirkay ki makarkay boyo waway ni musungich ha Lado ikip katani wanyus kasha
manaña ni mata yachankuchu ni halpan ni maypichus kasqanta. Ay chay wañusqa hina qampis wampu kanki. ¿Sabes imaninku? Mamita qanqawamuanki. Kaypiqa mana mamitachu ni papituchu qawamun. Kaypiqa nin tata Dios según según Salmos maimaninta no kayaykuyniki kani, no kayluqsiniki kani, no katutapunchay qanwan kasaq. Fuerte aplausos y mata qanwan ñusqaspi confiasanki. Wakenqa putisqas. Ay pastor, wañupun José. Imanintaq Salmos libropi anki tataiki, mamaiki saqipusuchu noqaqa qanwan puninin tutapunchay kasaq. Fuerte aplausos. Aleluya. La doy picataní. ¿Qué dice Saulo? Chancho pelado, patas de gallina, dile. Tú que confías en los muertos, confía en Cristo resucitado, no en los muertos. Ñacha moncaña, hermano, todos los santos manta y que aparezca palomas ruaspa. Escalerasta. Y mamá, que escalera tazuan. Es que mamá y chanan por cielo. Ay, bruto de lo más bruto. Muy pronto chay predicata predicas actor santos manta. Pobre alma pucus. Chay día tata Dios haka imenta chamu guaira limputa chay durazno pogoininta chachurparin ajinata purigi chachurpachisonga chay palabra. Arrepiente con ancherpa. Pecausan sotenman. Mana canchu kaipi mamaikita churaiku kunaiki hermano. Ay mamita ita churaiku cosas recuerdo idólatra. Pecausan. ¿Qué hay palabra ley? Amén, hermanos. Ya chay kunan wañuymanta kasqarachu kawsay manachu. Mayman munanki almayki ripunanta. Wiña ñakarimanchu chari chay seno de Abraham manchu. Depende kunan kanmanta. Tome tus decisiones. Ya chankina manan pretextos churanayki kanchu. Amén, hermanos. Ama kan hermano. Chay wañusqaspi creechu paqtataq chay todos santos ayrirqushani muaykunaypaq almaspaq contratawanku qhawarichi saqay almata. Imata qanchaypi chukuysihamunki. Mana changuis Mariaps y que aparezca un Samariaps de charca que Cristo sigue ya pone cacharca tumbap met y que aparezca un Samariaps cachayas y cuando Jesús ya causaremos caña y casnita chogas panen pipe Señor perdona güey pe causan ama caicho ni un samariano y un samariani cae vivo María y vivo Mariano por favor. Pecausan hermanos. ¿Eso tengan? Interesante. No canigi caída. Si piser que le doy que yo hermano, ama futicoich. Amaña wagaich. Amén. Pero prepara que hermano. Picunas que abuelitas que apenas ya no ve apenas ni cucuyanquis. Preparaku son cotiaicuitas ruay guaguasnikiwan alchisnikiwan nietosnikiwan alchisnikipa mira ikunas son cotiaicuitas ruay preparaku ama sagrabuela caicho ama caicho sagrabuelo se janga chay abuela rojo chay baja guapo chay abuelo pues no ve arrepiente con abuelo porque me chanquicho ñapis caus biblia peca nin hermano tu kimasta tian ciclon tu cucuchaña. Por ahí ayamincha tocamos unga, preparaco, hermanos, y punagipas, chaywiña y causaiman. Pactata, hermanos, y pusama chaywiña y acariman. Chaymaya quega, chayma potega. Amén, hermano. Maikunan wawaiki, maitak, maipigas en wawasnins. Katishankuch, señorta.
A veces hay wawata jankuna mamas uywarikungis mana sikristunta lakaspa. Pidi mapusotet, mazima puechu acaso waykichu. Maita chay wawayki. May pikasyan. Katishanchu señorta. No canta tapuriki tata. Biblia kanin chari wawas kanin karkanko herencia tata Dios pata. Kay wawas taner kayinta kawanki michinki. Kamampi yampurinimpi kay palabra manta wiyanki nerga. May pikasyan wawas nigi. Pikaunsan. Sutingman, así que hermanos, kay palabra tajango naman sa gani. Mana kay palabra ka no kay patacho. Kay palabra ka tata Dios pata. Huanyo imanta, hagay man ka na ukausay. Runa kanchis king samanta, kay cuerpoy ki halpamanta, huanyo pukting halpamantukupong. Causa samay cargos regalo, chay echa cuerpoy kita causa chinampa. Chay tas repong cielo man. Ahí está, destina kushan, ¿no ve? Y almaikita. Si venga seno de Abraham o venga uñaña kariman. Han unas la causa que decidin. Salvación personal. Amén. Salvación personal. Mana nipi atinchu nipita salvaita. Manoga salvasachu pastora Marisata. Ni pastora Marisata te van a salvaita. Mientras que causa sakti atini, hermano preparaita salvación inta palabra manjina. Si payo yarikun, entonces payo ya pacta. Amén, hermano. Si no yarikuni, no ya pacta. Pikausan sutingman kay palabra kostakachun tukuynigichekpaj. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo los bendiga. A todos aquellos que nos están viendo a través por la radio, a través por las redes sociales, hermano, que esta palabra sea de mucha bendición. Muchas bendiciones.